turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu hano i Washington, muzindukanye na Diane Ninahazwe. Ikaze mu biganiro vyacu vya kino gitondo. Muti twabateguriye iki nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu. Mu kanya turahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, haze kurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma y'ico kiganiro iwanyu mu ntara duca tubasusurutsa bice mu muziki. Musangwerera ikaze. Reka makuru yacu tuyahere mu yagezweho mu Rwanda, aho rapport y'ishami mpuzamakungu rihananira agateka kazina muntu Human Rights Watch nshasha yagiriza igisirikare c'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 kuba baraminjaguye ibisasu ahari amakambi y'impunzi atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, cane cane i Goma. Ivyo vyaha Human Rights Watch yagiriza igisirikare c'u Rwanda na M23 vyakozwe muri uno mwaka wa 2024. Yaba u Rwanda yaba M23 nta numwe aragira ico avuga kuri no rapport. Ibindi biri muri iyo rapport turabibaza Temistocle Mutijima. Iyi raporo yasohotse kuri wa kane kandi irashinja igisirikare cya Kongo FARDC n'imitwe ifatanya nacyo gushyira abavanywe mu byabo mu kaga, gishyira ibibunda bya rutura hafi y'inkambi. Umuryango Human Rights Watch muri raporo yawo uvuga ko impande zombi zihanganye zishe zikanasambanya ku gahata abasivili bo mu nkambi, zitambamira itangwa ry'imfashanyo, zikora n'andi mabi menshi. Iyi raporo ivuga ko mu kwa mbere k'uyu mwaka ingabo z'u Rwanda RDF n'umutwe wa M23 basatiriye umujyi wa Sake uri mu birometero 25 mu burengerazuba bwa Goma, bagafunga imihanda y'ingenzi igana muri uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Ikavuga ko kuva ubwo inyeshyamba za M23 zifatanyije n'ingabo z'u Rwanda zakomeje kwagura ibice zigenzura mu ntara ya Kivu ya ruguru. Clementine Domonjwa, umushakashatsi mukuru ushinzwe akarere ka Afurika muri uyu muryango, yagize ati: ubwo intambara hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo hamwe n'imitwe ifatanya nazo yasatiraga umujyi wa Goma, abatuye ako karere ndetse n'abavanywe mu byabo bagera ku gice cya miliyoni bahise bajya mu byago byo guhezwa mu cyeragati n'imirwano, ndetse bimwe imfashanyo y'ubutabazi. U Rwanda na Kongo bigomba guhagarika gufasha imitwe yitwaje intwaro, bikubahiriza amategeko agenga intambara, kandi bikemerera imfashanyo y'ubutabazi gutambuka nta nkomyi. Raporo irarondora inkambi n'ahantu hatandukanye uyu muryango uvuga ko abashakashatsi bawo basuye hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwa karindwi muri uyu mwaka wa 2024, bakaganira n'abatangabuhamya barokotse ayo mabi, barimo n'abafashwe ku ngufu. Muho Human Rights Watch ivuga ko abashakashatsi bayo bageze harimo inkambi z'abavanywe mu byabo za Burengo, Bushagara, Kanyarucinya, Rushagara na Mugunga bakunze kwita WTMS Park, ndetse na Shabindu Kashaka hafi ya Goma. Aho hose uyu muryango uvuga ko waganiriye n'abakorewe amabi bagera kuri 65, abatangabuhamya n'abayobozi b'inkambi. Mu babajijwe harimo abantu 9 basambanyijwe ku gahato n'abandi 5 bafite amakuru yizewe kuri iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina. Raporo ivuga kandi ko abashakashatsi ba Human Rights Watch baganiriye n'abantu 31 barimo abakora ibikorwa by'ubutabazi, abadiplomate, abakozi ba Loni ndetse n'abasirikare. Uyu muryango uvuga ko mu bushakashatsi bwawo wasuzumye ukanasesengura amafoto n'amashusho y'ahantu hagabwe ibitero, arimo yashyizwe kuri interinete n'ay'abashakashatsi ubwabo bohererejwe. Ayarimo n'ay'ibisigazwa by'intwaro ndetse n'ayafashwe n'ibyogajuru agaragaza intera iri hagati y'aho ibisasu byarasirwaga n'aho inkambi zarashwe ziherereye. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko wakoze ubushakashatsi ku bitero 5 biboneka ko binyuranyije n'amategeko byagabwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse na M23 kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka. Muri ibyo bitero uyu muryango uvuga ko ibisasu bya rutura byagiye bigwa mu nkambi cyangwa se mu duce dutuwemo two hafi ya Goma. Ibyo bitero uyu muryango uvuga ko harimo icyo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa gatanu, aho ingabo z'u Rwanda cyangwa se M23 barashe ibisasu 3 byo mu bwoko bwa rokete mu nkambi z'impunzi hafi ya Goma. Ibyo raporo ya Human Rights Watch ivuga ko byahitanye abasivili 17 barimo abana 15, bikomeretsa abagera kuri 35 mu nkambi yahazwe nka WTMS Park. Uyu muryango uvuga ko igisirikare cya Kongo cyashyize ibirindiro by'imbunda ziremereye n'ibindi bikoresho bya gisirikare hafi y'inkambi, bigashyira ubuzima bw'abasivili mu byago bitagakwiye. Umwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Mugunga aganira na Human Rights Watch nyuma y'ibisasu byo ku ya 3 y'ukwa gatanu yagize ati: ntabwo tuzi icyo twakora hagati yo kuguma hano cyangwa gusubira imuhira. Birasa nkaho byose ari kimwe, urupfu ruradukurikirana aho tujya hose. Raporo y'umuryango Human Rights Watch ivuga ko abasirikare ba Kongo n'inyeshyamba bafatanya zibumbiye mu cyitwa Wazalendo nabo bagiye bamisha urufaya rw'amasasu mu nkambi z'impunzi, bica banakomeretsa abasivili.
uyu muryango kandi uranashinja ingabo za FARDC na Wazalendo gusambanya abagore ku gahato barimo n'abo mu nkambi n'abandi babaga bagiye gushaka ibiribwa n'inkwi hafi aho. Mu nkambi ya Kanyarucinya abo ngo bafungiye abantu mu myobo iri munsi y'ubutaka bagamije kubambura. Kuri iki cyo gusambanya abagore ku gahato, raporo ya Human Rights Watch ivuga ko abarwanyi ba M23 nabo basambanyije ku gahato abagore banyuraga mu turere izi nyeshyamba zigenzura bajya gushaka ibiribwa. Uyu muryango uvuga ko mu kwa munani k'uyu mwaka umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF watangaje ko abagore bato barenga 1 mu 10 bo mu nkambi no hafi ya Goma bawubwiye ko basambanyijwe ku ngufu hagati y'ukwa 11 kwa 2023 n'ukwa 4 kwa 2024. Uyu muryango ukavuga ko mu nkambi ubwaho umubare w'abasambanyijwe ku ngufu ubarirwa ku ijanisha rya 17%. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa 9 woherereje ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubwa Kongo mu buryo bwa email ibyibanze byavuye muri ubu bushakashatsi ngo bugire icyo bubivugaho, ariko nta gisubizo cyabwo wari wakabonye kugeza aho raporo y'ubu bushakashatsi itangarijwe. Uyu muryango urasaba Loni, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugumishaho no kwagura ibihano ku bayobozi bakuru ba M23 n'abindi mitwe yitwaje intwaro. Urasabira ibihano kandi abategetsi bakuru bo muri Kongo, abo mu Rwanda n'abo mu bindi bihugu byo mu karere bagaragaraho uruhare cyangwa ubufatanyacyaha mu mabi yakozwe n'ingabo zabyo cyangwa se yo baba baratangiye amabwiriza. Human Rights Watch ikanasaba Loni, umuryango w'ubumwe bwa Afurika na za guverinoma bireba kotsa igitutu impande zihanganye muri iyi ntambara zikarekeraho guhonyora amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi. Uyu muryango kandi urasaba ibihugu by'u Rwanda na Kongo gukora amaperereza no kuburanisha mu buryo buboneye abagize uruhare mu byaha byo mu ntambara birimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo Human Rights Watch ikavuga ko byakorwa hanagenderwa ku ihame ry'uburyozwacyaha bw'uyoboye abandi. Kugeza ubu nta kimpande zose zishinjwa ziravuga kuri iyi raporo nshya ya Human Rights Watch. Igihe bazagira icyo batangaza tuzabibagezaho. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize mu Burundi, aho umwimbu uva ku butare muri ico gihugu ari muke cane, mu gihe leta yari witeze ko intererano ikomeye ku mafaranga ikoresha ku mwaka ku yundi. Ivyo bitegwa nuko ahanini bamwe mu bawimba bahitamwo kubushorera ku masoko yo mu kinyegero baha amafaranga menshi. Abashinga amateka bashikiriza no makenga basaba leta gufata mu minwe kino kibazo. Ibindi kwino nkuru na Thierry Ndayishimiye. Mu gihugu c'u Burundi intara zimbwamwo ubutare zirimo Bujumbura, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo hasanzwe hacukurwa cane ubutare. Nkuko abasanzwe bacukura ubutare muri izo ntara babyivugira, ico gikorwa co kwimba ubutare gitwara uburyo bwinshi kugira ngo baronke ikiro kimwe c'ubwo butare. Mu itegeko risharijanye no kwimba ubutare riherutse gusohoka ryerekana ko ku kiro c'ubutare leta itegerezwa gufataho 30% by'amafaranga akinjira mu kigega ca leta. Abo bimba ubwo butare bakavuga ko bakorera mu gihombo gikomeye kuko baba bakoresheje uburyo bwinshi. Iyo kongera ikicara ikaraba ikabona yuko abaguzi bacunga bakorera mu gisata cy'ubutare bohomba, bariko barahomba. Aha kandi bavuga ko Banki Nkuru y'Igihugu ibagurira ubwo butare bwa zahabu ibaha amafaranga make ugereranije n'ibiciro biri ku isoko mu bihugu byo mu karere. Ibyo rero bigatuma hari bamwe muri abo bahitamo kuja gushora mu buryo bwa forode kugira ngo baronka yisununuye. Bagasaba leta kuduza ibiciro maze niyo 30% ikayagabanya kugira ngo nayo yunguke, bukwirinda ko bagurishiriza mu kinywabi. Dukoresha usanga harimo abo dufata tugasanga bari batwaye twamubatse mbe gushira ndakatudushira kanaka tugasanga uwo muntu nta stock afise we wagura bika muhira. Nayo kubijanye no gushora imari baba barose abo bimba ubutare basaba ko hoshigwaho ibibanza muri ibyo bice byimbwamwo ubutare bagurishirizamwo kugira ngo ntihabeho ubusuma. Aha batanga karorero ko muri Berube batabakira neza kuko baba bavuye kure, hari aho basanga bafunze bikabasaba kurarana mu mahoteli ubwo butare. Bakabona ko ari kibazo gikomeye cyo kudaha agaciro igikorwa kiba cakozwe, bityo bagasaba ko Berube yoziraja kubwifatira aho bwimbwe bakabona kubumanukana i Bujumbura. Basi nuko nimuzipime muzibihe uko ntizizimira. Abakozi barandahira ngo ibi bishaka bizo kuzimira kuri yo mugenda naho ari ku mugoroba
urugendo vyibikira ndavuga ati nubone umwimbu mukerero w'ubwo butare umaze igihe wibonekeza mu Burundi kandi haheze imyaka n'imyaka ubwo butare bwimbwa muri ico gihugu byahagurukije abashinga amateka mu minsi heze baja kuraba aho ivyo bikorwa bibera ikibazo kivyinyegeje inyuma. Abashinga amateka bagize umugwi wamaho mu vyujejwe harimwe intwaro ibereye baragendeye intara zicukurwamwo ubutare babonana n'abajejwe intwaro hamwe n'abacukura ubutare. Baragiye kandi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwe ubutare n'agataka, ubushikiranganje bujejwe ubutunzi hamwe no mu kigo OBR ni banki nkuru BRB kugira ngo barabe aho bipfira. Mu cegeranyo giherutse gushirwa habona n'uwo mugwi naco cerekana ko igituma umwimbu w'ubutare ubandanya kuba muke ku buryo udashobora gusahiriza igihugu nk'uko biba byategekanijwe, ari uko banki nkuru y'igihugu ibugura ku giciro gito bigatuma bushorwa mu kinyegero aho babaha menshi. Cerekana kandi ko hari ibisata byinshi byo muri leta bitoza amatagisi y'ubutare bigatuma akarusho kataboneka mu gihe ayo mafaranga ava ku butare yategerezwa kuja kuri konti imwe, naho mu gihe mu mafaranga leta yari gukoresha mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 hari hategekanijwe ko miliyaridi zirenga 26 zizova mu butare habonetse ibice 24 kwijana, ni ukuvuga imiliyaridi 6 zirenga gato. Kubimba ubutare nabo uwushoye mu banki nkuru ya Republika ku kiro aronka 70 kwijana nayo 30 kwijana kaja muri leta. Ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori OBR naco kivuga ko amafaranga ava mu butare ari make cyane. Komiseri mukuru Jean-Claude Manirakiza atwara ico kigo avuga ko ibi bitera ari byinshi kuko hari ibyo batamenya bitewe nuko mwibwirizwa rigenga ubutare hari ibyo batemerewe kubaza. Akarorero atanga nuko ubutare bwa zahabu buba bwaguzwe na BRB ikabushora hanze ati amafaranga bwaguzwe bamenyeshwa. Turukori yateza gutozwa kuri valere cyangwa hanze turagira gutura kuko amategeko ntaratomoka. Ibanki nkuru y'igihugu nayo ivuga ko bobo bataba bagiye kudandaza ahubwo baba bagiye kuronderera igihugu amafaranga y'agaciro bifashishije izo nzahabu. Guverineri w'iyo banki Edouard Normand bigenda ko wa BRB akavuga ko arico gituma ayo bagurishije bitaba biri ngombwa ko ashikanwa muri OBR. Abavuga ngo tuzihindure mu kintu bita hors monetaire. Rero nabari urudandaza nabwo ubundi agira ati je ngomba ndandaze. Kuri ibyo bibazo byose biraba uko umwimbu uva ku butare wo kwisununura, umushikiranganje mu byajejwe harimo ubutare Engineer Ibrahim Wizeye amenyesha ko hari biriko birakogwa kugira ngo kwimba ubutare bigenzurwe na leta ndetse no mu bimba kugeza bushowe habe harimwo abakozi b'ubwo bushikiranganje ntihabeho kubutererana bikorera utwabo gusa. Dushimisha nuko twagira tuti bwa mbere bwo nuko kugira ngo muje gukora tuzobaha abajamu abarundi bagira gute baza gukurikirana ibikorwa. Mu byasabwe n'abashinga amateka bishikiye ahimbwa ubutare mu cegeranyo basohoye basabye ko leta yoshira uburyo bukwiye n'inguvu mu gisata c'ubutare na cane mu bijanye n'ubushakashatsi, kwigisha abahinga mu byo gucukura ubutare, ikongera ikorohereza abaja kugura ibikoresho bigezweho byo gucukura, kumenyekanisha ibwirizwa rigenga iby'ubutare n'agataka, gusubiramwo ibiciro bitangwa ku butare ku buryo byababana n'ibiciro biri ku masoko yo mu karere. Leta yogabanya ibice by'umwimbu bisabwa abashoye ubutare bikava kuri 30 kwijana bikaja ku rugero rwumvikanywe ko n'ibindi bitandukanye byotuma ubutare butanga umusaruro ku gihugu no ku bene gihugu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ijwi ry'Amerika twandanize ku kiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. nabibabwiraga mu ngingo nkuru y'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi umutwe wa M23 iravugwa muri za groupement za Karuba na Mupfunyi Shanga muri teritwari ya Mashishi, ikomeje gutuma abaturage benshi bava mu byabo. Inkuru irambuye Jimishu kandi bakomera. Agace ka Bwerimana ni kamwe muri lokalite zigize groupement ya Mupfunyi Shanga sheferi ya Bahunde muri teritwari ya Masisi. Abaturiye aka gace batunzwe cyane n'ubuhinzi bw'umuhoko, uburo ndetse n'ibirayi. Aha hakorerwa n'ubucuruzi butandukanye. Aka gace kari ku muhanda uva Sakujya muri teritwari ya Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo unyuze Minova.
Bwerimana kandi niho habarizwa ibiro bikuru bya sheferi y'Abahunde, imwe mu zigize teritwari ya Masisi. Ikindi kigaragara hangaha ni uburyo abaturage benshi usanga bacuruza isamaki, cyane ko hari mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ubu aka gace kagendwa cyane binyuze mu nzira y'amazi, dore ko kuva mu mujyi wa Goma ubanza gufata ubwato. Ni nako twabigenje ubwo twazaga gusura iyi lokalite. Ni urugendo rw'ibirometero 38 uvuye mu mujyi wa Goma. Ubwato bukoresha amasaha 2 n'igice. Tucyagera twasanze inkambi nini yitwa site ya Baraka, igizwe ahanini n'impunzi zahunze ziturutse muri grupema za Karuba, Ngungu, Famando, Humule, Mufunyishanga n'ahandi. Hari impunzi zirenga ibihumbi 20 ubona ko basa n'abatekanye n'ubwo badatuje. Kimwe mu bitera ubwoba umuntu wese ugera muri aka gace ni urusaku rw'imbunda nini n'intoya mu misozi izengurutse Bwerimana. Ibyo bituma buri muntu wese agaragara nk'uwiteguye guhunga isaha iyo ari yo yose. Mu nkengero za Bwerimana naho humvikana amasasu menshi. Imirwano hagati y'ingabo za Congo FARDC n'umutwe wa M23 ikomeje kubera mu misozi miremire ya Karuba na Kiroce, hegeranye na lokalite ya Bwerimana. Muri iyi nkambi ya Baraka, ubuzima bw'abanyekongo bari mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu uri mu kaga cyane, kuko bavuga ko ubufasha baheruka ari ubwo mu kwezi kwa gatandatu gushize. Izi mpunzi zivuga ko nta bikorwa by'uburezi birashyirwaho kubera ibura ry'ubufasha muri aka gace, kugeza ubu kataragerwamo n'amashyirahamwe afasha abatishoboye. Ubuzima bw'impunzi hano muri nkambi tubayeho nabi, nta byo kurya, turateze hano muri nkambi. Turasaba ubuyobozi kugira ngo budufashe, budushakire ibyo kurya. Nta mawese, nta amazi tuyabona kwa shida, imigezi ni mikeya. Yadusayidira mu buryo ngubwo, kuko n'abana dufite bose bari gutesekana za diyare muno bitewe no kubura ibyifashisho bakaburara. Ubuzima bw'impunzi hano burakomeye, ku munsi ugenda isaha ku yindi bugenda budukomeranye, kuko nta bufasha dufite. Twasaba kugira ngo tugire ubufasha. Amaorganisme garazaga menshi cyane, gatubwiye ejo tuzagaruka, ejo bundi tugagaruka, tugategereza tubona umuntu wo kugaruka ngo abe yagira icyo adufasha. Aba baturage bahunze baturutse mu bice bikungahaye ku buhinzi n'ubworozi bavuga ko kubera intambara bibagora kwiyumvisha ubuzima bugoye barimo gucamo bw'ubuhunzi, cyane muri iyi minsi ibintu birushaho kuba bibi. Madamu Detakamana, umugore uri mu kigero cy'imyaka 47, yahunze aturutse muri santere ya Ngungu, avuga ko kuri we hari itandukaniro rikomeye cyane ku buzima bwaho yaturutse no mu nkambi. Tandukanirira hariyo mu Ngungu no mu nkambi, uko twavuye mu byacu. Mumaze kuva mu byanyu mugeze hano mu nkambi, mubayeho mute? Tubayeho nabi. Nawe urabona umuntu wavuye mu bye akagenda, dore nda buhahiro, nta mafaranga ndaki, nta buzima bwiza bwaba afite. Ibibazo byo dufite ni ukubura ibiryo byo twagaburira abana. Icyo cya mbere kibaho, kubura umubyeyi warabyaye umwana yashaka ibiryo ukabibura. Kubera intambara, umuhanda uva saa kujya muri Bwerimana ntabwo ukoreshwa bihagije cyane. Impamvu ni ukubera imirwano ibera mu misozi izengurutse uwo muhanda, ibyo bigashyira mu kagize impunzi. Niko Alpha Muyeye James, umuyobozi wungirije w'iyi nkambi, abwira Ijwi ry'Amerika. Guhera mu kwezi kwa karindwi, mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi, nibwo yino site yacu ya Baraka yaje kwakira imfashanyo yaturutse kuri Croix Rouge. Bafasha abantu 7,639 kuva muri uko kwezi kwa karindwi kugeza kuri ubu mu kwezi kwa 9. Nta yindi mfashanyo y'ibyo kurya barabona. Kuba nta mfashanyo ihari, ingaruka bibaho ibagira cyane ku mpunzi, nuko abenshi inzara ibafatira hano mu nkambi, bagahitamo gusubira iyo baturutse mu buryo bwo kujya gushaka ibyo kurya. Bagereyo nk'abakiri bato cyane cyane mu basore, bakabashira mu gisirikare cy'inyeshyamba ku ngufu. Iyo uganiriye n'izi mpunzi ubona ko nta byiringiro byo gusubira mu bice zaturutsemo kubera impamvu zitandukanye zirimo imirwano ya buri munsi ibera mu bice baturutsemo. Emmanuel Tezania yahunze aturutse Ikibabi muri grupema ya Matanda. Muri nkambi turi abantu 16,150. Usanga abiganjemo abagore nibo benshi gusumba abagabo. Byiringiro byo gutaha ntabyo dufite, kandi twadukeneye gutaha iwacu. Kubera iki ibyo byiringiro byabuze? Ibyo byiringiro byarabuze kuko aho twagereye ahangaha, aho kugira ngo abantu baze kuba bakeya bari gusubira iwabo, nangwa se abo kuza batugana nanone ahangaha twahungiye, iyo muvuma ihagarara aho ngaho, ahubwo abandi bariyongera tena banadusanga, tugakomeza tukaba benshi, noneho ibyiringiro bikabura nanone,
tukabona yuko nta byiringiro byo gutaha iwacu. Kuva M23 igerageje gufata umujyi muto wa Sake, byahungabanyije ibikorwa bitandukanye birimo ubucuruzi butandukanye bwakorerwaga mu bice byibasiwe n'imirwano. Ibi ni nako bimeze muri Bwerimana, cyane ko abaturage twavuganye ariko banze kuvugira kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika batubwiye. Aba bavuga ko bimwe mu bibazo bibangamiye cyane ari uko bamwe mu basirikare bagize imitwe ya Wazalendo babateza umutekano muke. Aba bavuga ko bamburwa ibyabo cyane mu masaha y'ijoro. Ntabwo twabashije kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi mitwe ngo twumve icyo butubwira kubivugwa n'aba baturage. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Ibwerimana muri teritwari ya Masisi. Ikiganiro c'abakenyezi, aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo. Ikiganiro c'abakenyezi ni ku Ijwi ry'Amerika. Ukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cy'abari n'abategarugori. Ijwi ry'Amerika yasuye abagore batuye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Ruhango, bibumbiye muri koperative y'ubukorikori kugira ngo bashobore kwiteza imbere bakora n'ubukerarugendo bushingiye ku baturage. Gloria Twishime. Ni abagore 25 bibumbiye muri koperative Kovakaru, bisobanuye koperative de Vaneri Kavumu Ruhango. Bakora imirimo y'ubukorikori irimo kuboha ibiseke, ibikapu, imitako itandukanye, imikeka n'ibindi byinshi. Iyo ugeze aha bakorera usanga abagore bicaye baboha ibyo bikoresho bakoresheje amakoma yumye y'insina n'ibindi. Naho ku mpande gato y'aho baba bicaye haba hari ibikoresho bya kinyarwanda bereka ba mukerarugendo. Bakorera mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Ruhango, mu birometero bike n'aho pariki ya Gishwati Mukura iherereye. Aha ni mu ntara y'Uburengerazuba. Aba bagore babwiye Ijwi ry'Amerika ko bagize igitekerezo cyo gushinga koperative mu mwaka wa 2000, aho mbere yari ishyirahamwe nubwo bitari byoroshye. Uyu ni umuyobozi wayo, Mujawayezu Console, uri mu kigero cy'imyaka 60. Bigeze aho ndeba iminsi mbona iminsi imeze nabi, njya yaranyigisha. Duhura turi abadamu nka 4, tukajya tubera ahantu muri santere hariya ya Kayove mu kibuga cyari gihari. Turahaba abantu badusura bitewe nuko twe tutarabimenya, tukajya gutira ibiseke by'abageni tukabyerekana. Bigeze aho turigishanya tubona turabimenya, turaboha. Mujawayezu kandi abakowe n'abagore bagenzi be bari barambiwe guhoza ku nkeke abagabo babo babasaba buri gikenewe cyose mu rugo, niko kwihangira iyi mirimo bakora. Ariko mbere nabaza umugabo nti mpa agafaranga njye kugura uturayi cyangwa ngura akenda k'umwana, abona umugabo wapinguye ngo nimujye mushaka yanyu namwe. Igitenge nkabona igitenge kigiye kunsaziraho, kizo ndavuga nibi ntabyo. Nyamara wabuha agaseke hamwe n'abandi yazagira icyo yigezaho. Agaseke nabo cy'ubwa mbere hari umugeni batwikuruye bakantiye bakabonye ukuntu kameze neza, mbona bampaye 2. Hari muri 2023 gutyo. Ubwo tubayemo abagore turigishanyije, igeze igihe tuba koperative. Bati nimushingiye koperative tuba turayishinze. Utazi yavugwa Maria nawe n'umwe mu bagize koperative Kovakaru dusanze ari kuboha umukeka. Nawe yari ntaho nikora ku buryo atabonaga naho guhinga. Ikintu cyatumye numva nshaka gukora imirimo yo kuboha, nta masambu twari dufite yo guhinga, kandi turi kubyara n'abana benshi kandi noneho abana 7. Noneho nkabona ntazabona ukuntu nakwigwanaho, hitamo kuboha ibiseke n'ibikapu. Icyakora abagore bamaze guhindura imyumvire bagakora, babashije kwiteza imbere binyuze muri ibi bihangano byabo. Uyu ni Basisayo Celestine uri mu kigero cy'imyaka 50. Binyuze muri iyi koperative yabashije kubona aho kuba. Nza muri koperative nyibamo, nkaboha, nkagurisha. Maze kugurisha baravuga ngo tujye ku mudugudu, nuko ngura umurima, ikibanza ku mudugudu. Ikibanza nakihugutse 400. Kibanza inzu tuyitahamo. Tumaze kuyitahamo noneho dushyiramo umuriro. Ubwo twashyizemo agasima. Abana banjye barize hejuru ya koperative, n'ubu umwe yararangije undi ageze mu wa 4. Uretse bo babashije no guhindura ubuzima abatuye muri aka gace, babafasha imirimo yo gushaka ibikoresho. Ntibyari gushoboka ko abagabo babo biharira imirimo yose, nabo bafata ku gafaranga. No gufata ku gafaranga abana banje barize, ntiwe nsaba umugabo niba bajije amafaranga y'ishuri, nkaba ndi kubona mu rugo nta kuntu tumeze. Umugabo wanjye nta nahana akorera amafaranga, akora imirimo yo mu rugo, ariko turayashakisha mu rugo. Nayo nyabonye gakubitaho umwana akajya ku ishuri. Nawe tekereza kugira ngo ugire umwana uri kwiga universite yiga arangize n'undi yiga arangize, numva ni ikibazo.
ubwo rero utubazo tugenda tudukemura. Umugabo ntashobora kuvuga ngo ibiribwa byabuze. Kuri abo bagore kandi ubwumvikane hagati yabo n'abagabo babo bwarazamutse biturutse kudaharirana inshingano z'urugo. N'undi muntu yabikubwira navuga ati uriya mudamu koperative yaramuzamuye, nari ndi kure ndahantu habi aho nari ngeze aho umugabo musaba amafaranga agatambuka yagera nk'ari akayajugunya inyuma ye nkajya kuyatoragura. Ariko ubu ngubu bitewe nuko abakeka ati yenda zakubitana n'ifaranga, abagabo baratwubaha rwose nta kibazo. Muri koperative Kuva Karu kandi nyuma yo kubona ko ifite aho iva n'aho igana, bashinze n'ikimina cyo kwizigama no kugurizanya. Dufite ikimina hano. Ikimina turaza tugakoteza buri kwezi, iyo ukeneye amafaranga barayakuguza ukazunguka. Umuntu wakenera n'ibihumbi 100 ukaba wabiguza muri kino kimina cya hano, kikakugoboka ukagenda ukayakoresha ukajya wunguka. Uyu mwaka gushije turasesa, buri muntu akajya kwikenura. Uwimana yongera kubwira Ijwi ry'Amerika ko ibihangano byabo bitagurwa nabo mu gihugu imbere gusa, ahubwo babigurisha kuri ba mukerarugendo baza gusura pariki ya Gishwati Mukura. Bitewe nuko dukorana n'iyi Gishwati, umushinga wa Gishwati turakorana, nta mukerarugendo ugera muri Gishwati ngo bananirwe gufata imodoka ngo bamuzane hano. Twihe rwose baradusura kereka batajemo, ariko kandi dufite n'ibindi twajyanye aho basohorera muri Gishwati. Hari ibindi dufiteyo, barareba ibitariyo bakavuga bati mujye kutwereka ibintu byaturutse, bakaza bakatugurira bakadusura. Uretse kuba aba bagore bakora ibijyanye n'ubukorikori, bamaze igihe gito batangiye igikorwa cy'ubukerarugendo aho bamurika bimwe mu bikoresho byo hambere birimo isekuru, inkono, imbehe, ingore n'ibindi nk'ibyo bateganya kwagura kugira ngo babashe kwiteza imbere. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika, Irutsiro. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: igikombe Imana ikuboneye ikiruta impinga wiboneye. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Babyaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha, mwaho muri hose kw'isi dore intashyo ibagere ku mutima, tubifurije kuramba. Muraho murakoma, muraho aho muri hose, muze twumva amakuru kuri radiyo yacu, Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nungaha duce dusozerera igice cacu ca mbere c'ibwaniro twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe, sindabasize mwenyene, ndabasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro c'umuziki. Nadia Taha twari kumwe muhinga bw'ivyuma yakoze. Anje tubaza kuba turi kumwe mu bindi biganiro vyo ku mugoroba ngiye kubategurira, mu kurindira mubandanye kuranirwa mu manyu no mu vyanyu.